Lijep pozdrav. Evo da vam pokažem šta sam se nabavila. Pogledajte, jedan mali na baterije, kako se zove, za sjeć travu i za sjeć malo drcat. Bože, ne možem na upas kako se sad zove. Uglavnom, to ovako izgleda. Evo ga. I šta sve dođe unutra. Ovo vam je ko poklončić. Dođu prvo naočale, pa dođu rukavice, pa onda dođe punjač za baterije, jedna baterija, pa dođe ova za sjeć drva. Znači, ako ima jačih mladica drva, da se mogu osjeći. Imamo ove za običnu travu. Onda imamo dršku. A onda imamo ovaj papirić otprilike kako se to sve napravi. Onda imamo ovaj zaštitnik koji bude ovdje. Onda imamo jednu bateriju, pa imamo drugu bateriju, pa imamo ovaj isto za malo jaču travu. Mislim da su dva komada ovdje, ovdje je jedan, a ovdje je 2, 4, 6, čini mi se, 5 komada. I ispalo mi je jedno železo. I dođe ovaj dio. Ja mislim da se to stavi ovdje negdje naprijed. I sad ćemo da... Normalno ja ne mogu to isprobati sad ovdje jer ja sam to sve kupila da mogu ponijeti u Bosnu. Ovaj dio se može... Znači, ko usisivač vrlo je lagan, pa tako da nadam se da ću i ja moći s time lako da upravljam. Znači, meni treba samo malo za oko kuće, pa nadam se da će moći ove baterije da izdržim. Baterija se stavlja ovdje gore, ovako. A prije toga moramo dole pripremiti ovaj dio. Odvrnemo ovdje. Skinemo ovaj dio i skinemo ovaj dio, onda stavimo ovaj i to treba da uklopi ovako. Onda stavljamo ovaj ovdje i sad recimo stavljamo ovaj jedan plastični za običnu travu. I na njemu imate ovdje gdje ulegne na ovom ovdje dijelu. I onda ide ona pločica, pa ide ovaj šaraf, to jest ova matica. I to se zašarafi, imate ovdje, znači dobijete i ovaj ključić. Znači, vrlo jednostavno, a baš je lako. Ovaj se dio može ovdje i okretati, znači morate pod nekim drugim kutom praviti. Ovdje gore sebi stavite normalno dršku gdje vam treba, na kojoj ja se to nisam probavala, ali uglavnom, znači ovdje se stavi recimo drška, tako da kad da možete čuvati to. Normalno imamo rukavice, da vam ne bi sklizale, one su unutra sa ovim. I imate i naočale da vam ne bi prskalo u oči, da vam ne bacalo travu u oči. Znači ovdje nijemo baš nekog
jako velikog objašnjenja i pojašnjenja. Nažalost, recimo ja nisam otkrila ovdje ovaj dio, po mom nekom skromnom mišljenju bi trebalo biti ovdje, vjerovatno kad se ovaj dio stavi da vas ne bi slučajno, jer ovdje imaju dvije rupice i ja mislim da se to u taj dio stavi. Ups. Jest. Sad je ušlo lijepo. I onda imamo ovdje dugme, znači dugme morate pritisniti. I onda pritišćete ovaj, znači prvo dugme pa i vidite kako to okreće. Nadam se da će to biti kvalitetno, kvalitetno znači jako je jeftino, za ne povjerovati. Ali pošto mi nije plaćena reklama, nema namjeru da reklamiram. Uglavnom, tako izgleda ovaj za travu. Znači, meni treba samo malo za oko kuće. Imala sam onaj na ulje, benzin, na što ide, naftu, nemam pojma. Radila je neizvrsno vrijeme, sad treba na popravku, a i težak je, iskreno rečeno, za žene. Poteško je, tako da je ovo baš jednostavno, inako nadam se da će moći uspjeti sve. Kad hoćete izvaditi ovu, imate ovdje, pritisnete, izvučete, dvije baterije su došle. Ovo ću ja sve rastaviti tako sad je ulegla. Znači morate ga okrenuti, kad stavite morate ga okrenuti da vam ne bi slučajno letalo, jer ovdje imaju, vidite, zubci. Znači kad stavite, okrenite. I tako izgleda moja nova igračka za Bosnu. Lijep pozdrav do sljedećeg dana. A kako ona radi, znači vidjet ćemo kad uđemo u Bosnu. Da li će sve raditi kako treba. Nadam se da hoće.